Počitovani patrače, dobri večer. Witajcie u novim vidanju televizijnog magazina, który zo svojima zmistami nazdavamše doprinješe švetočnomu raspoloženju, które tirva od včera, kad sme slaveli ljubov i vino, a nješka slavime Deň državnosti. Na počatku našeg druženja opaďme zmiz nješkajše emisiji. Sprem sporozumenia Srbiji i Evropskej uniji. Od nového roku väčšia časť carinov na uvoz poljoprivredných produktov utrhnutá i teraz uvozné mlieko počalo zagrožovať z malých statkárov. I mlek i zomborská mlekárňa už počali pretrhovať sotrudníctvo so zdajednýma produkovateľami. Radio Šid, emisija na ruskim jeziku. Kvitnji Červena Kaljino. Budinogljetnej vladičevskej rezidenciji, odnosno Ruski dvor, odvi budovi ponješkavše hasnovani za humanitarni nameni. Bultu špitalj, škola i dom za širotki, dzecinska zahradka, a koncom januara urjadovo otvoreni prostoriji Združenja za potrimovku dzecom z okremnima potrebami, otvorene šerco. Mam okolo 100 holubi teraz u mojih holubnikoh, ali je to šitsko holubi, ktorý može vykladac. Ja sebe vybral toti rasi so menje zahtevnejši, že bi mohol, znači, rano kad ih ponamirim, že bi mohol cali zenj pojist na polju, a nje da merkujem tuda i obihodzim každi zenj. Srem, 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 divan je kićeni srem. Srem, 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 lepo je živet do nje. I po prispomnutih švetoh, ktorý medzi inšim pamätáme i po nerobotných dňoch, my nješkajšu emisiju počnjeme u društve tih kotrim šitski 365 dní u roku robotni. Slovo o produkovateljoh mlijeka kotriše vše častejše zočuju zo novima zakonami i standardami. Sprem sporozumenia Srbiji i Evropskej uniji. Od nového roku väčšia časť carinov na uvoz poljoprivredných produktov utrhnutá i teraz uvozné mlieko počalo zagrožovať z malých statkárov. I mlek i zomborská mlekárňa už počali pretrhovať sotrudníctvo so zdajednýma produkovateľami. Otkup mlijeka teraz dakus je troška rizičný, nie baš čuje zvanično u výstoch, že co še robi, ale zname, že od nového roku dozvoljený uvoz mlijeka i že znjata carina z mlijeka, takže še na veljku uvoži mlijeko z Evropske unije, potem ošljebodzeni hej kvoti da teraz maju viška mlijeka. S tim, že tam tuče mlijeko, bo oni dobivaju veće subvencije od državi, taj im nije tak im važna cena mlijeka, bo zakrivaju jedan deo troškov za toho, za subvenciju. A mi nje možeme, hej, nam še veće snimaju subvenciji, a še nam všetko dragše. Iskusní mljekári hvalia, že mlekárni so stajemnýma vírnyma kooperantami nepretrhujú sotrudníctvo. Pretrhujú len so tými, so ktorými nemajú dlhoký stáž u kooperácii i so tými, co še ne pritrimujú stroji standardov u hygijeny počas produkciji. Robio za subotičku, teraz od 1. februara sme postali imlek, takže oni diktiraju teraz. Najveći problem maju do tih, co maju menje mlijeka, co išće u kantičko znošeno od otkupnih mesta, gledaše kvalitet mlijeka, znači bakteriji do 400 tisjači i somatskiće do 400, co baš teško otrimac i tak, kad sam robiš, a nekad 15-20 ljudi prinoši mlijeko. Takže oni teraz u opasnejšej situaciji jak mi išće, za teraz mi še 3 mame. Janko radi u Keresture má 4 dojky i 4 pervisky i spada do menších produkovateľov. Mlijeko dáva do Zombora, do Somboledu. Redovno otkupuje každý deň. Vám nenajavili nič, že prestane odkupjovať jak druhým? Za teraz nie. Jakýže rezultáty analýzy mlijeka varia vám? Dobré rezultáty. I dobrá i masnoća i proteinská vrednosť. Cena mala. 30 dinari Kvitkovo plus premiju. Očim 4 dojky i dobri
mljekuši, da máme i premiju. Ale cena niska zato, že male količestvo, hej? Nije, že male količestvo, taka cena, 30 dinari tak vychodí, to mi skoro máme i najveću cenu tu u Valalje. Za teraz nije osnovna cena 28,70 dacov išla do 29, plus že mi dobivame subvencije, stimulaciju za količinu, to nam 4 daco dinari i za ekstra klasu išće plus 6 dinari. Takže okolo 39 dinari nam vide litra mlijeka, bez premije. Vlasníky umatičeného statku majú pravo i na jednokratní subvenciji po 20.000 za každú kravu i 10.000 za celje. Država trebalo bi da stimuliše produkovateľov, da co vecej trimaju i co vecej ľudoch, a vidi se, že to vše dešava, ne? Vy vjerovatno upoznati keľu, kjer je ešte ostalo tých kravárov, to jest, co produkujú mlijeko. Tad upoznati som nebol na keľu, taký 28, što mi vidi, že co noša mlijeko. Ale 4-5 co do mlječari do Somboledu noša, do Brugoša, do Mirka chodzi direktno na otkup, a to ti co tu noša, tu je 4-5 vekših proizvoda, što je to všetko mali, 1-2 kravi se primaju. Subotička mljekara, oni bi nošeli mlijeko i do teraz u Evropskoj uniji i vekših farmerov stimulisali z ostima 6 dinarami. I to nije tunje, bo tu je zveljo kupovanja sredstva za dezinfekciju i všetko kolo toho má svoju cenu, takže to pokriva, polovka tih 6 dinara pokriva troški, a 6 dinarici otprilike to ta stimulacija. Mi za teraz dobre stojíme, povedme. Nechcem naprijed pripovedať, ale mušiše učiť, jak treba robiť, da češe somatský čeliec imať pod kontrolu, keď vekše stádo, gdje češke še najde to hubi rezultat, ali še trudíme. Bakterije lijepo trimati pod kontrolu, a toto druge zdravlje kravo, všetko to utice na kvalitet somatski, jak še doji, jak kravi keľo pod stresom, uži to veľo. Na toto ukazuje, že daco nie ušore, keď su somatski čeli povekšani. Jest im mljekároch, ktorým statok neumatičený, to nemajú nejaké subvenciji, ale markici na uchu muši mať každá životinja, bez toho ju nemož predať ani zaklac. Та було ще пілі і прашата, і швиням ще давало. Предавав сам до млечарі, але мав сам стару муштерію, що ходила до Вербасу на піяц, ношила, чак понад себе сама приходила по млеко 12-13 років, де був і 15. А кед вона охабила піяц, нашла ще заш jedna druga žena, ta noši, ta nie ponosuje, že rachujem, že kvalitet dobrý, bo da podli kvalitet, ta verim, že by nemohlo predať mlijeko. A i otkupnú stanicu máme z toho. Sava Kovačević prevžal u veterinárskej stanici, takže predať mlijeka je komu. Kopčanskovo majú troje už pristanovení dzeci, ta teraz už 4 familije konzumujú dosť mlijeka. Janko od maljučka so životinjami i bez kravov ne može. Ta hvari, že ih bude trimať spokle hodzem. Mljekarnja Sava Kovačević, do ktorej pridáva mlijeko, poriadne placi, raz mešačno 35 dinari za litru i to penješe dobre zda každej familiji. To taki običaj, ešte stari ljudi dok trimali kravu, hodili na pijac, od toho še žilo do kuhnji. I teraz dzeci kad do škole išli, to dzecom nasla dole na autobusku drahu, to ti penježi še je rahovali, ne odkladali na stranu, še trošelo i žilo z tih penježov. Kopčanskovo skori pridavali mlijeko do Kulpinske mljekarni, ali im ne placeli porjadnje. Na šťastie, od septembra še za otkup mlijeka od Kocurcov ostarala mljekarnja pod prijenstva Sava Kovačevića. Trebalo bi našo ministarstvo, našo ljude da će postaraju, da holjem dakus, bo každe bi navalali mogol triba skravičku, da bi mal mlijeka i da jaki dinarčak, bo veljo hvarja, že ha njema dinar, za to njema eto, ha najpočne kravičku da kužemi, kad ma kravičke prinješe jedzenja, narošnje teljo na polju, všeket inšenje ta zivo cirk može na košic posle sednja, ta može porihtat s hrani každe,
Môžeš po 50 dinári doma predať. To môže ísť drahšie, ale to nemôže veci pýtať za to, že ľudia nemajú barš Češkov s dinárom. Ale všeda to príde kúpiť. A príde. I tu môže dať sa zarobiť, takže vjerojatno vám toto trimanie kravov na hranici rentabilitetu. Na hranici rentabilitetu my máme tak kravy šramceľa obyčno v ješení. I vecka prežimu, to máme sigurný príchod od toho. Mladi jesu dojít z kravy, že kravi šmerzata, mladi jesu, ale to dojí muzilica. A ja keď som kupoval kravu, tak som še pýtal, že či jaká krava, či mužky dojí, či žena. Ta to tu som jesel kúpiť, so človek musí dojiť. Rekao, da baš ja ne dojim, ale žena ešte mi mlada, tá žena najdojí. Náš sobešedník hovorí, že kravu neľahko kúpiť, bo treba naraz dať 1000-1200 eur. Ľahčejšie kúpiť celé za 200-300 eur i odchovať ho, a o 2 roky môž už mať i kravu i celé. Len treba robiť i budú partie, tak budú i zarobku. Država stimuluje statkárov, že vypestovali státok so pedigreom, ktorý vec môžu matičiť i tak dostávať z premií. Međutim, toti, co majú matičený statok, majú i veľký problém, holjemu Kulskej i Verbárskej opštiny. Nemôžete odjaviť, nemôžete sami zaklať doma. Znači, musí nejak, da vám poviem, licenciraný koľač základ za prinudno, a u Kulskej opštiny nepostojí taký ani jeden ani mesar, ani kto by odkúpil za prinudné klanie. Keď uhynie životyňa, vecka sa musí volať kafitelériu, ktorá prichodí, to sa pláci po kili. I to MC, napraví štetu, MC uhynie, vecka šteta, že musíš i pláciť po kili. Statkáre nemajú možlivosť preventívno základ životyňu, keď to možlivé, že by nezahynula. A keď zahynie, treba čakať z veterinára, poplňovať formulári, čakať z kamión, že by odnes životyňu do kafilérii. To tiež jedna zo veľkých príčinov, pre ktorú statkáre masovno predávajú statok, i nad tým problémom odvičatelní za poljoprivredu by še mušeli zadumať. Najmilša moja, keď nem popatriš, keľo jest hvizdy na širým nebe, keď na nich patriš, kraja nemajú, jak co i moja ľubov za tebe. Pre tebe švíci slunečko, pre tebe švíta ranečko, pre tebe ptici špívajú, u tebe dumky blúkajú. Pre tebe švíci slunečko, pre tebe švíta ranečko, pre tebe ptici špívajú, u tebe dumky blúkajú. Najmilša moja, keď nem popatriš, jak slunko hláska, pažici poľa. Dumaj sebe, že som slunečko, co zace švíci každé ranečko. Pre tebe švíci slunečko, pre tebe švíta ranečko, pre tebe ptici špívajú, u tebe dumky blúkajú. Pre tebe švíci slunečko, pre tebe švíta ranečko, pre tebe ptici špívajú, u tebe dumky blúkajú.
Kad vidiš pticu jak s krilom trepe, ljeci, ljeci, až popod hmari, znaj žena krilom, pozdravci noši, naj vidim ošmih na tvojej tvari. Pred tebe švicijsko nečko, pred tebe švitara nečko, pred tebe ptici špivaju, u tebe duki dukaju. Pred tebe švicijsko nečko, pred tebe švitara nečko, pred tebe ptici špivaju, u tebe duki dukaju. I dalje ostavame u društve tih, kotri njemaju odredzeni robotni čas, a často robira prave tedi, ked drugi šljebodni. Za sliku i slovom vodzime vas do Šidu, točnjejše do Radio Šidu, gdje kolegove novinare pririhtuju programu na serbskim, slovatskim i ruskim jaziku. Dobri dzień, počitovani sluhače. Vitame vas i Nješka na isti Habog Radio Šidu i žičime vam dobri prijem. Na frekvenciji 104,6 MHz každu sredu na 16:30 emituješe na Radio Šidu polhodzinova emisija po ruski Prekvitnji Červena Kaljino, kotru rihta i vodzi Evgenija Danđo. Patrim da to bude zastupene i virski, znači duhovni život, kultura da bude zastupena, da budu zastupeni obvistovanje o čečucih problemoh, isto tak i o zbuvanjoh u kulturno-prosvitnim društve. Mi tu u Šidze máme i Bikiđi Bačinci, i Berkasovo, znači šitsko toto patrim da zastupim. Radio Šid, emisija na ruskim jeziku. Kvitnji Červena Kaljino. U nedjelju rano na 8:30 tiš polhodzinova emisija Prekvitnji Červena Kaljino, preširena zvistkami i muziku kotru rihta Vesna Dačelović. Pa ja stalno robim. I kad čujem da jake informacije, ja zapišem sebe, ohabim, najveće internet, ohabim sebe do inboxu, zapišem, napišem i već kad pride čtvrtog večer, ja to šitsko fino pozberam i zapisujem. Sotrudzujem Združenje ženog z Bikiću, Bikićanki, u Valalu, co što slučuje to z Bikiću, u Berkasove máme združenje isto, Žridlom, máme združenje u Bačincoh i u Šidu, Đurakiš, a u Bikiću Ivan Kotljarevski, to kulturno-prosvjetno društvo. I u nas u Šidu kulturno-prosvjetno društvo Đurakiš. U Bačincoh kulturno-prosvjetno društvo Dragan Dragi Koljesar. Takže mam, že z njima sotrudzujem. Ljubim da napravim živu emisiju, hoć slučuje še da razmace podlu hvilju, da radijem ušim priz, a už vaša sobošednici hosi je muša priz. Kad robim emisiju, patrim da to bude daco, co bude cikave za, da tak povem, šitskih sluhačov, za široki auditorijum, a daraz za svoju dušu napravim emisiju tako, co može budu poved za dvoje-troje, že bilo dobra emisija, ali da može to dobra emisija, že to z jednu okremnim akcentom napravena ta emisija, pa hoć to učuljem jedan človek, ali patrim da to bude dobre porobene, da to obično budu z kulturi, z virskого života, da co ljudi njimaju na hodu čuc, ani u cerkvi, ani na draže, ani na tih cerkovnih druženjoh, abo njimaju na hodu čuc u društve, abo to dejaka pripovetka, abo to dejaki pisatelj, kotri še nje spomina často, jeho pisnji, pogotovo kad u tih pisnjoh, abo u tim tekstu, u tej pripovetki zastupeni
такі виречення, такі терміни, котрі ще зараз bardzo malo хаснують, щоб то наші діти, котрі, може бути, слухають зараз, або їх родичі, котрі, младші od mnie, але котрі слухають, щоб їх, може бути, навчили. Co to kočerha, наприклад, co to močar, co to konopa. Teraz nie možem da še zahadnjem všetko toho, ale popróbujem i tak. O Rusnacog u Srime, o ich duhovnim, kulturnim živote može prečitati i na Ruten presu i u ruskim slove. Informacije dostavame od Vladimira Đitka, kotri išče student pravnog fakultetu, Robel jak dopisovatelj novinoh Večernje novosti. Hoć Robel 9 roki u pravosudstve opredzeljše za novinarstvo. Naslov ušidze sam od sebe. Znači, ja kad šedam za kompjuter, naslov je tu u glavi. Znači, ljeba uške dicem zdake i pođiše, vracam domu, može biti što naslov dak zeše tu kruci po glavi. Takže to jednostavno nije problem, znam jak počas. Mnje takih počeškostov, hvarim pohotovo kad še robi to naš švet, našo pođi, bo to nekaj co še hvari provokativni temi i češki, ali o naših ljudzoh, ne znam, koncerti, pođi u kulturno-umetnickim društve, lebo z duhovnej oblasti. To takže думаю, že tu nie nejaký počeškosti, co i jak písať. A co še dotyka výborov témoch, думам, že jednostavno život ih naklada tak, jak ide. Normalno, kad novi rok počatok, znači ušitare se, jak bolo štandardno, ne znam, od kračuna, pa već to ti drugi crkovni šveta, menši zacih, na priklad u zbuvanjah u opštinskej lokalnoj samoupravi, a već kad to ruši u svojim dakim cekom, prihodza to ti stajemni manifestaciji, jednostavno, znači, novinar, ktorý už dlho roky to tu robotu konči, ima dejaki problem, že bi našol temu, o čim bi trebalo pisati, i думам, že meni već u poradi s redaktorami, hej, dohvarjame še, najavljujeme napredok, radzime še, ktorý temi še obrobja. Može biti tu specifične toto područje Srimu, nije jak, napríklad, u Keresture, lebo ne znam, u Kocure, Đurđove, ali evo naš narod še tu otrimali, isto ma svoj život, svoje manifestaciji, naš cerku, ktorá nas otrimala, takže nije problemico še dotika informacijah. To figurativno hvarim, že informacija roba. Ja produkujem robu, ktorá še vola informacija. Davam ju redaktore, jak na dakej tezgi, znači unutar, to súčasne u kompjuteru, praktično vybera z toho, co mu odvituje. Znači, muši biti smotna informacija, muši to, co bešednik mac, co da pove, i tu već nije problema, že bi to ti informacije višli, znači naših ljudi, to hvari tiž davam i do novostoh i normalno u ruskim slove to je može obsjažnjejše, normalno, že već še prispodobi i širše i šitsko, ali ja hvarim, že ljudom še to bar spači, že su zastupeni i tu i že i o našim narodze može čuc u jednim takim mediju, hej, ktorý še čita veljo i co hvari u calej Srbiji, lebo hvarim še da kedi kad bula Juhoslavija. Na radiju i televiziji Vojvodini tiž može čuc informaciji zo Srimu, kotri každodnjovo posila Venjamin Bujčik. Von tiž Robel u radiošidu, a teraz hoće u penziji, išće všema dzeku informovac i učic mlađe generaciji tomu remeslu. Ostavame i dalej u Šidze. Menjame adresu i vodzime vas na druženje zo s dzecmi zo s okremnima potrebami. Za taki dzeci cerkva Preobraženija Hospodnjoho pred 3 rokami otvorila dveri, a ľudze dobri dzeki svoje šerca, ta tak nastalo združenje Otvorene šerco, ktoré od toho roku i urjadovo robi. Budinok ljetnej vladičevskej rezidenciji, odnosno Ruski dvor, odvi budovi ponješkavše hasnovani za humanitarni nameni. Bultu špitalj, škola i dom za širotki, dzecinska zahradka, a koncom januara urjadovo otvoreni prostoriji združenja za potrimovku dzecom za zokremnima potrebami Otvorene šerco. Vidjeli smo potrebu pozbierać takich dzeci. Jeljem zo Šidu, ali i zo z druhih okolnih mestov, kotrih je zbar zveljo. Jesi to ti dzeci, kotri nie prihodze na to ti druženja, pre pričini, že nemame jak ih privez. Inše bi bilo veljo veci na druženju i bilo bi možda biti častejši druženja. A tak ih máme od 6 do 15, pa až i 20 da kedi jest, kotri prihodza i sami, a da jedni prihodza i so s roditeljami. To za šitske opštine djeci je 15 i je djeci, ktorí nie chorih. Znači naše djeci, ktorí prihodza z nami i šitski vjednak še družime. Može vam spoje, že pridu raspoloženi, že ljubija, že mali še tu bavi, bude po 2 hodini, 3, ne znam, priđe bavi še crta i tak, priđe, nauči še, da se tu nauči. I
drago mi, milo mi, že ih povolali, že prihodza tadzi, že to, že takto setel, take daco otvori take udruženje, bo to le može koristiti, a nič drugim dome, nije to daco, že bi, jak da vam povem, daco na učelicu im ne treba, to im i za njih lepše, za djeci lepše. Pokiaľ deti angažovaní so vospitačkami, rodiči môžu byť viedno s njima, ali i u druhej prostorii popiť kafu i pobešedovať. Tako z ih da nje probujeme odzeljiti od tej každodnjovosti, kotri oni maju, a isto časno, že bi podzeljili svoje iskustva u takvoj roboti s takima dzecmi, kotri maju isti potrebi, bo jedno i druge roditelji imaju isti potrebi, tako što vi pripovedati su što dotika takih dzecov. Dokedy oni sami tu, a dokedy i mi je za nas da jaki predavanja dacu prihoda ljebo doktore, ljebo dahto, pa već kaj mi budeme prisutni, sluhame i tako. Vidza, že su nje osameni, vidza, že ktoška še za njih stara, že jednostavno ktoška na njih duma. I kad cerkva bi za njih nje otvorila zveri i nje pušćela ih do tih muriskog, do tej starini, kto bi ih prilapel? Mi to taki dzeci nie widzimy ani na rodzenych dnioch, ani na svadźbach, ani na takich drugich weszeljach, ani na uliczki ich często nie widzimy. Oni dzeszka położeni za bok, u muroch, ta preto sme ih probovali pozberać i verim, že to nie bude ljem na tim. Mame likovne radionici, znači pravi me daco na sklulje, bojaju djeci. Također je kockici, baviska, što oni tu malo bavja i posle toho malo idzeme vonka kad ceplo, kad nje tu sme nuka. Pa tako, eto, bavja što sami za sebe, ljebo znami, ljebo muziku mame pušćame, već ljubja da tancuju, bar si tako. Popri vospitačkov u združenju je i drugih volonterov, ktorí pomáhajú na rižni sposobi. Ja tu prihodila, pomáhala, ja sam kolo njih na tom kraju, jak sam u penziji, i še veće tu zatimovali, već sam vidio, že u hibi, oni znaju kolo zeco, kad je znaju kolo tih paperov, koji su ja kus pokus, tako je to počelo, še veće pomaham, skladati se registruju, kontakt za tima, to ne voza knjižki, tim mojem vljazu, kada se treba, moj nadzor mi pripoje da izvali darmani, kad nije razumio što je sve u toj srsti. I tako to, eto, odlušelo. Teraz me u opštini Zaš byl konkurs za udruženja i kada znamo dostali sme penježu, hvoj bilo 25 tisači, a to bi trebalo se bude 28 tisači odobren, teraz kada to bude i u toj fazu, mi tam ponukli co nam treba da oni viza, bilo to normalno veće, ali ne možeš šitskim da šitsko su baš su. Dobre, že máme porozumenje od sponzorov, kotra še poteraz najveće ukazala naša opština, Šid, kotra nam udzeljela sredstva, humanitarna organizacija z Novog Sadu, Ekumena, isto časno i lokalni dejaki ljudze, kotri probovali spatri stotu počeškost i da nje bilo bi takav jedna prostorija, cepla, fino opremena, z ozbaviskami, krasna, ošvicena, da nje bilo ih, sigurno že bi nješka nje bilo u takej prekrasnej prostoriji. Za teraše druženja so zdecmi so okremnima potrebami otrimujú každú druhú sobotu, a prez robotu še budze vidieť, jaký ich možlivosti i co še konkrétno s njima hodno robiť. Počitovaní patrače, zdohadníme še, ktorí prilohy ostali po koniec emisiji. Mám okolo 100 holubi teraz u mojich holubníkoch, ali je to šitsko holubi, ktorý môže vykladac. Ja sebe vybral toti rasi, co menje zahtevnejši, že bi mohol, znači, ráno, keď ich ponamíriam, že by mohol celý deň pojsť na polje, a nie da merkujem tu da ih obihodzim každý deň. Srem, divan je kićeni srem, lepo je živet do nje.
Jak vidíte, druhá časť našeho druženja rezervovana za ľahčejší témy. Emisiju predlužíme u društve poznatoho ďurďovskoho holubara Vladimira Segedija. Tej sezoni on učestvoval na 6 výstavoch i dostal 1 šampionski pripoznanja za svoje holubi. Keď sa stretnú Jovgen Mudri i Vladimir Segedic z Đurđova, znaša, že najvažnejša tema ich rozvárky budú holubi. To i rozumljive, poneže su obidvome zaljubeni do tih pticoh. Pravda, Mudri već i nije aktivni holubar, ali je jeho iskustvo drahocine za všetkých, ktorí žadajú vyselektovať holuba šampiona. Ja скажу, že môžem mať dotyk so solubami, ale môžem povedať, že mám i došli dobroho našledníka, bo ja već raz provoval to tie holuby, i veľa som holuby prevel za to 30 roky, ale nemal som ani jednog, kto to mohol tak da vyprovádzi. A i tako da mne bude jak na oku i da možeme se čudzovati i možeme še raditi skoro tih holuboh, ali kad sam videl, že to ti holubi već ne možu ljecic, ne pušćao sam ih, žil sam već i na Varošu, moja mać dok mogla, ona ih karmela i do patrala, a već što postalo tak, jaki tih hobista kečini za svojim hobijom. Mudri u Segedijovi našol pravoho našlednika, ktorý njelje merkuje na holubi, ali i veljo zna o njih. Jeho strpenje i znanje potvrdzene tej sezoni na vistavi u Novim Sadze, Subotici, Rumi, Sremskej Mitrovici, Veršcu i Zombore zos 11 šampionskima pripoznanjami. Prešli rok i tod rok sam učestvoval u vykladanju 2 rasoh, to standard pismonoša i njemecka opatica. To roku sam vykladal na 6 vystavoh i imal sam 11 šampionskih pripoznanja. Okrem toho, u Somboru toho roku bola organizovana i perši državni šampiona drobnih životinjoh, na ktorý som učestvoval s 2 rasami i pri pismonoši standard sam osvojil titulu šampiona Republike Srbije. Pri njemačkoj opatici ljem ja jedini vyložil tu rasu, takže sam ne mogu dostati toto pripoznanje, ali sam dobio pripoznanje šampion Somboru. Hođe i sam iskusni holubar Segedima i dobroho sovitnika, keď za toto jes potrebi. Ja to ozbiljno pohopil, to holubarstvo, to li može da to postali naistaljem hobi, ali ja stel naiste da budem stalno u verhu, a to već kad podrazumijevalo i dajaku edukaciju, a to već kad najveće kad ideš ti na to ti sudijski ispiti, to že već kad možeš naiste u tej hobiju da prideš na visoki urovinj. Vlada na iste tu u stvari selekcija, ja to veľo roky robil i to bol jeden taký, jak da poviem, genetský kód, ktorý bol už predodredzený, da holubi budu, da vydavajú šampionoh, ali to treba robiť. Zivecka, keďže vyprodukuje povedzme 100 holubi, to ljem 3 alebo 4 budu na iste dobri, že bi zavrezovali. Je veľo prosekovo holubi, treba znati dobre znati sparicu holubi. Treba veliku selekciju praviti. Ja malo često, že sam našlijedzal to ti už selektovanje holubi od Jovgena Mudrovova, znači to pri tej rasi standard pismonoša, ali ja to ti holubico boli vykladani velji od tih viljanuti u mnje. Ja kupujem ljem to co mi še pači. Ja njesam trimac daco da še poveže trimom. Znači to muši biti dobro. Ja mal tu i veci rasi, ali sam povirucoval mal sam i tu lepezani, kolo 25 falati, ali teži mi sam ih popredal, to nije bilo izložbeni kvalitet. Ja mam kolo 100 holubi teraz u mojih holubnikoh, ali je to šitsko holubi, ktorý može vykladac. Ja sebe vybral toti rasi so menje zahtevnejši, že bi mohol, znači, rano kad ih ponamirim, že bi mohol cali zenj pojist na polje, a nje da merkujem tu da ih obihodzim každi zenj. A jes rasi, ktorí vecej zahtevni, ktorí majú gači, lebo šubaru, lebo také, ktorí suši za brudzic i také. To ti mojo rasi dakus taki menje zahtevnejši. Zato sam ih i vybral, bo ja baš nemam tak veľo času za toto. A u ktorej časti roka potrebno najbaže merkovati na njih? Najveće treba merkovati tu kad mi tarenje, znači treba davati vitamini tu, treba već skoro izložbog merkovati da še nije za brudze, da budu čisti, da
da budu vakcinisani. Každa rasa ima svoj standard, znači treba perše treba dobro preučiti standard z každej rasi, znači co bitne. I pri tih mojih rasu, znači, maju svoje standarde i treba tu provaziti to, že bi keď vidze zo standardu da jednog lupče, keď će viruci trebao tako i škartirati, da še nje reprodukuje dalje to ti nedostatki, ktorý má. Jest to ti holubi pismonoši, ktorí ljeca na daljeko, to nije to ta kategorija. Mi volame to standard, to ti holubi, ktorí nie ljeca, odnosno nije idu im še patriljem, jak oni vi patraju. I, znači, patriše, da ma povedzme hrvozne jedno pirko, da ma to ti kapni dolu, da budu povjezani od hore, da ma povjezani, da ma to tu kostovu građu, tako jednu, da kad ideš tak z ruku, da ono ide, da on bude tak kompaktni, već kad to ti pirkaše, to zelja, to ti perši dzešec, da to ti drugi dzešec, keloma dlužini, da maju to ti pirka, povedzme da bude zeljate dlugše od dzeša toho, i da budu vecka široki, da bude tak pirje da bude zbite i da krašnjevi patar kad stoji i možem povesti že že hlava u stvari baš važna, a i šitsko važno, njedem hlava. Okremo standardo, holubare muša voditi starost i o zdraviju holubov. Teraz ja kad vykladam holubi, oni muša biti vakcinisani i mušim mac uverenje o vakcinisanju. Znači pasoš, jak co vybera za švinji, tak i za holubi. Muši mac pasoš, a okrem toho každý holub muši mac i savezni perscenj. A to ti perscenji to še dostavaju prek udruženju. Ja člen Novosadskog udruženja. Hoć tot hobi vymáha i času i penježi, zadovoljstvo, ktoré holubare maju kad vyselektuju šampiona i kad za toto dostanju potvrđenje, njema cenu. Sezona vykladanja zakončena, a u novembru, dok znova počne, holubov naše osobe šednika najvjerojatnejše čekaju novi šampionski mesta. Že mešac skrije, poljem saca šerco bije, o ljubovi krajci šeptanuja. Nam za šesce malo treba jedna mala, lista s neba poljem vona našu tajnu zna. Najtamburi zvonja, listinu padaju nam, muzika hraje calu noc. Ljubav, to šitsko coci može da u sebe, kad mi poveš, že som tvoja, tedy znam, že navše budeš tu. Hýbaj, keď še mešac skrije i vykukne písna mala, da odhadni sono mojim snu. Najtamburi zvonja, lísty najpadajú nám, muzika hraje celú noc. Ľubov, to všetko, co si môžem dať, ľubov, za to druhých to nešme znať. Šercu ver svojomu nedajme nikomu, ucnem ja od sonu mojim snu. Ľubov, to všetko, co si môžem dať, ľubov, za to druhých to nešme znať. Šercu ver svojomu nedajme nikomu, ucnem ja od sonu mojim snu.
Nam zašće se malo treba jedna mala vista s njeba, poljemo na našu tajnu sna. Ti u mojim šercu skriti, a ja tvoja tajna mala, kotru njih to nješ me znat. Naj tamburi zvonja listi, naj padaju, naj muzika hraje calu noc. Ljubav, došli s kococi možem nac. Ljubav, za kotru njih to nješ me znat. Šercu ver svojom u nje, daj me nikomu, ucnjem ja god son u mojim snu. Ljubav, došli s kococi možem nac. Ljubav, za kotru njih to nješ me znat. Šercu ver svojom u nje, daj me nikomu, ucnjem ja god son u mojim snu. Ucnjem ja god son u mojim snu. Ucnjem ja god son u mojim. U našim cerkovnim kalendare nie zapisane ani meno Святого Трифуна, ani Святого Valentina. Ale zažljem 14. februar za vinjicaroh i ljubiteljov vina okremni datum. Na dzenj Святого Трифуна i ih zaštitnika u Berkasove otrimana juvilejna 20. Srimska vinijada. Srem, divan je kićeni srem. Srem, lepo je živet do nje. Jelena okrenu, 20. Srimska vinijada u Berkasove počala z oznaščivu kumovi tohoročnej manifestaciji Ljubomirovi Valentirovičovi u jeho vinjici, dze hosci popri dobroho vina mogli koštovac domašnje lakotki u glavnim slani. Sa vinom i ženama treba znati ko to ume, taj ume sa životom, taj regulisao svoje puteve prave prema Europskoj uniji. Pre nekih 4-5 godina smo formirali udruženje vinara i vinogradara koje se zove Despotovac Berkaso. Planiramo da sledeće godine i svake naredne godine budemo ozbiljni, da zajedno to što radimo prikažemo tržištu. Još uvek nismo u toj poziciji. Dešava se da sad neki mladi ljudi, koji do sad nisu imali interes da se bave vinogradarstvom i proizvodnjom vina, ulaze u taj posao. Jedan od tih sam ja. Mene je još 6. godina da sam posadio vinograd. Nažalost, prošla godina je bila, ne ponovila se, znači nikad gora, ali dobro, proći i to. Pre toga je bilo 2 berbe. Pokazali smo da znamo da pravimo vino, jer ljudi na ovu vinijadu dolaze ne samo iz Srema, nego dolaze iz Hrvatske, susedne, dolaze iz Bosne. Zadovoljni su kvalitetom toga što je mi nudimo. Sad jednu smo godinu preskočili zbog više sile, ali svake sledeće godine mislim da ćemo biti sve uspešniji u tome. Kad Sremac pođe na rad, da kopa svoj vinograd, ponese litru ili 2, Sremice poljubime, kad Sremac pođe na rad, da kopa svoj vinograd, ponese litricu 2, da Sremice poljubime. To je nešto je počelo pre 20 godina, zahvaljujući grupi entuzijasta. Znači, jedan od glavnih organizatora toga više nije među nama, znači nije među živima, inače komšija Slavović Sava, pravnik, koji imao divnu ideju. Mi sad tek vidimo koliko je to bila divna ideja pre 20 godina, znači krenuo da radi ovo što smo mi svi nastavili. Mislim da će se generacije u buduće baviti organizacijom ove manifestacije, da će biti sve uspešniji u tome, znači sve uspešniji od nas koji smo do sad to radili. Doneste mi rujna vina, hoću priče, da se setim baš na ovom divnom mestu, gde ugledam oči njene. Zaustavite tu iskazanje stave, ovo je pesma moja i pesma moje drage, neka nas uvek prate s pesmom rujna vina, 8 tamburaša, s Petrova radina.
После розшпіваного початку у просторіях местnej заjednici почала дегустація 68 прикладників білого, чарного і так volaного roze vina, a ktoré najljepše odredzoval tročleni žiri u sostave profesor dr. Slobodan Jović, jeden zo začetnikov vinijadi u Berkasove, dr. Aleksandar Petrović i inženjer enolog Slobodan Šaponja. Šitski trome boli prijemno njespozivani zo s kvalitetom vina, z ohľadom na toto, že prešli rok bol nevyhodný za vinicaroh. To, kad nađe ovako vino, onda to je kaputski idem dole. Ja sam probao već jedno 5-6 jako dobrih vina do sada. Prošle godine je bilo 3 dobra vina. Verujte mi. Dalje, bio sam u Mladenovcu na degustaciji ocenjivanja vina, opet je mnogo su bolja vina nego što su bila prošle godine, kad su bile kao navodno bolje godine. A i ova godina je bila dobra, zašto? Temperature u vreme sazrevanja grožđa su bile niske, puno je ostalo mirisne materije u grožđu. Pitko je vino, a miriše, topi u ustima i tako dalje. I ne može, ako je dobar vina, ako vinar sarađuje sa svojim vinogradom, on neće dozvoliti da to grožđe propadne, da to bude od vina jako loše, nego će uvek izvući, ako izvuče, bar 60% iz tog grožđa koje obećava, 60%. To je sasvim dovoljno. To je lepa aroma, vosna, to je lepa struktura vina, tekstura, to je pitko vino i zato treba poraditi još kod tehnologa u podrumu, u vinariji, da se usvoje oni postulati vinske proizvodnje vina, da bi se dobilo vino koje će biti stvarno božansko piće. Jedna veljka zauvaha organizatorom. U calim Berkasove njemož bilo počustvovac manifestaciju. Nigde nje bilo ani domašnjih, ani hossoh, ani vinaroh, njemož bilo pokoštovac vino, ani nic. Večaršu programu otvoril predsjedatelj opštini Šid Nikola Vasić, kotri hvaril, že opština i u nastupnih rokov bude potrimovac taki manifestaciji. Nadam se da će i ove godine svi oni koji su proizvodili dobra kvalitetna vina sa ovih prostora odneti, odnosno dobiti nagradu. A nadam se da ovo fruškovorsko područje na podno Fruške gore u opštini Šid ima kvalitetnih vina i ima čime da se pohvali. Programa bula otrimana u jednim lokalnim restoranu, a na Švetočnosci najmenji bilo vinaroh. Mi se nadamo da će sljedeće godine već biti više izlagača. Ove godine su najavili 2-3, ali nisu se odazvali. Znači najavili se da će doći i nisu trenutno došli. Sljedeće godine se nadam da će biti puno više i da to sve ide sad svojim tokom. Medzi kandidatami za najljepše bilo i vino Miroslava Sokola z Uzbikiču, kotri na ostatnjih vinijadoh pozbieral veľi nahrady. Potrimovku malu Berkasovskim parohovi, Vladimirovi Edelinskijovi, Mikolkovi. Sretajući se teraz s Rimom, s Rimcami, sretam jednu, može biti za mnje privatno, až jednu novu kulturu ljubitelja vinoh i ljubitelja dobrih vinoh. To nie zastúpené len pri navolajme také elity. Častejšie, keď sa stretneme u svešćenických kruhoch, ľubíme po pohárik dobroho vína, dachto biele, dachto červené. Ale ide to i do obyčných žiteľov, obyčných ľudí, ktorí tiež u Srime ľubia popít dobre víno. Nie, že teraz daj co jest, jak varja u Zagrebe ribar. Tu še pije dobre víno. Teraz sam učestvovalo u 2004 roku, to znači to už 12. vinijada. Ovo je jedna z rasom Bulu, každi rok prihodzim na vinjadu. I tako možemo povedati, že sam bar zadovoljni z uspjehom, počnem sam za to 11 vinjadi, imam jak 13 medalji. Dostal sam 5 zlatnih medalji, 6 srebrni i 2 bronzani. Pa vidite, i prošli rok bol bar podli za vinjici, ali naprimjer mi dosta dobro očuvali vinjici. Ete s tim, že dosta menje rodzela vinjice, dosta podrucela. Nije bilo urodu velikого, ali sme z kvalitetnom domom še tu i tam zadovoljni. I z kvalitetnom vina, jak šole z groznom. Bilo zadovoljne, teraz kvantitetu sme mali malo, bar malo rodzelo. Ali sme zadovoljni, to z vinom isto tako
tiež dobre víno, bolo dosť zdravé hrozno, menej rozdiela, ale bolo dobre. Međutim, Miroslav toho roku nije dostal jednu zo perših troh nagradoh. U konkurenciji červenih vinoh on zavžal 8. mesto zo 17,34 poenami, a u konkurenciji bilih vinoh Miroslav bol 6. zo 17,60 bodami. Po oceni žirija najljepše červene vino mal Rade Komazec z Indiji, kotri mal 18,10 bodi, a bile Đurđica Majher z Iloku z 18,57 bodami. Почитувани патраче, стигли сме по конец днешкашого дружења, але скоро якше з вами розидземе, опаѓме як було вчера вечер на балу у Вербаше. По перши раз Национални совет Руснацох свой бал организовало у сотрудництве с нашим друштвом, ktorе мало чест того року буд домашњи и централни преслави Националного швета Руснацох. Традиційний 25-й бал культурно-просвітного друштва Карпати отримавши суботу 14 февруара у хотелу Бачка у Вербаше. Pre vecej jubilej, ktorý toho roku toto društvo preslavuje, tot ich bal otrimaný u organizaciji našoho nacionalnog sovitu. Meni je mešac dní od centralnej preslavi, ktorú sme uspešno realizovali, da povem tu u Verbaše, kulturno-presvitne društvo Karpati, mi Rusnaci, ktorí robíme pri njim. Máme veľkú nahodu, že toho roku máme jubilej, 25 ročnica i društva Karpati i 25. uredovi bal u organizaciji kulturno-prosvitnog društva Karpati. I chcel bi podzjakovać Nacionalnom sovitu Rusnacov, ktorý toho roku nam prepoznal jubilej i jedno z njim sme zorganizovali to veliki bal u Verbašu, u hotelu Bačka. Bilo mi že i ruske slovo teraz su uključene u toho roku balu u Verbaše, u organizaciji toho bala, tako sme ho pomogli i s členstvom i materijalno, s tombolami, a za ruske slovo i za šitski mediji menšinski, znači i kad u pitanju ridne slovo, važno je bi jedno take društvo dobro robilo, dobro funkcionovalo, že bi malo veljo členov, a jeden z sposobov zbierania členstva i afirmovania kulturno-mnickej roboty, to sigurno, že i bal, zašto mi všetky ukazujeme u jakým možemo z najljepšim švetlje. I evo, milo mi, že jest dosta ľudzov dneška večer na tim balu i nadam se, že taka tradicija bude i nadalje. Inšak Karpati toho roku slavlja 25 roki i dojam, že i na česti društvu, že i Nacionalni sovjet učestvuje u tohoročnim organizovanju take fine jednej podії. Čo se dotika organizaciji muziki, probovali sme da premeníme nejakú šablonsku koncepciju koja bula po teras, takže sme i orkestar napravili za Zvecej Valaloh, za živo Rusnaci, tiž tak sme patrali da bude i muzika i za mladših i za starših generaciji. Evo nas mi še pozbirali za štirih bokov, znači hrajeme za skerestura, štirme i jeden z Verbasu zrami na gitari hraje kole, već špivačku máme jednu gostinsku z Novosadu, Miru Čordašovu i podruju iz Skocura. Sam prostor i ambijent u hotelu Bačka možemo povedati, že može da podmiri i zadovolji i najveći kriterijumi co se dotika z organizovanja takih velikih manifestacija. Gledala še karta i vecej da še kupi, ali je nažalj, počem smo tako mali koncepciju da trimame ljem u jednoj sali, da nje otvarame drugu salu, da bude šitski vjedno, da bude intimnejša atmosfera. Stali sme, nahvarim, 200 i da jednu kartu, mame tomboli i da jaki baviska iznenadzenja, co je da povem neka tradicija na naših ruskih baloh tu Verbaše. I hvarim, organizator kulturno-prosvitne društvo Karpati, Nacionalni sovjet Rusnacov, tiž tak i ruske slovo, odzekujem im na potrimovki i pomoci, kotri nam pruželi da zorganizujeme to, co za nas u Rusnakoh u Verbaše bar značne, označime i jubilej i da povem posle te velike roboti z januara mešaca, dakle da še i odpočinjeme. Bal uriadovo otvoril predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh Slavko Rac, a z tej nahody u umeno KPD Karpati uručena mu i plaketa podzjakovnosti društva. Počeli smo imali jednu uspješnu preslavu Nacionalnog šveta. Ja god nagrada Verbaščanjom, že bi sme še raz povešeljeli i že bi oni bili domašnji centralnom balu v
ktorý bol už pár roky tradícia, bol u Novim Sadze. Ja še nazdám, že teraz Verbas kaže, že može to bude ljepša lokacija, može biti veľmi bližej. S ohľadom na opšću ekonomsku nevýhodnú situáciu, veľa ľudí hovoria, že nie čas za balovanie, nie čas za slavie. Co vi hovoríte na to? Pa ja sem ľuďom poručím tak, že treba še starať i každý ozbiljný človek treba, že bi še staral. Ali ne smijemo biti zastarani. Bo kad nam všetko pređeljemo u brigoh i u trapezi. Keď še materijalno prepada, jako še ljehčejšo možno materijalno še i obnoviti. Ali kad počneme duhovno prepadati i kulturno prepadati, toto prepadanje veljo dluže tirva. Takže bismo žadali na jakiših sposob to zahamovati, zamortizovati i dati ljudom nadiju, že bi še oljem prevešeljeli i že bi sme toti svoje medziljudske odnošenja popravili, že bi sme še to ljepše čustvovali u takých situácii, jaka nam je. Popri toho, že na balu bol 100% poplnjetý predvidzený kapacitet hostcoch, príjemné ošviženje bolo naistce veľké číslo práve mladších hostcoch. Z ostim prilohom zakončujeme večarši televizijni magazin. Reprizu možete patriť na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30 minuti. U meno ekipi, ktorá pririhtala i realizovala večaršu emisiju, ďakujem na uvahi. Doviđenja.